ngira yuko ufite telefone zimwe kandi nkaba ufite ikibazo cy'amafaranga nta kuntu woyigurisha Imana iyi telefone nta bintu bibi biriyo hari ibintu binezera ibica kuri radio bigize gutubutumwa bwiza bukanezera ndetse shaka kwitanga kwese ndavuga ati je kumugura kuze ngo azomara ayisengera imene agiye gushima Imana uyirinde ubura tibiriyo nashenza kandi atanga amafaranga ntanze amafaranga ndavuga ati Imana utanga ikimazi cyo kurisha telefone Imana je uyi telefone iratinze muri ibintu biriyo ibintu binezera kandi nkafasha burya Imana arakoze ikintu ndagira nageza ntacu yabaye ya telefone namaze ndabibamo gutyo mbona pastor ndikiye icyamambira Imana igomba gukorera ikintu muri iyi ndwi kandi gikomeye ntabati Imana umukozi wawe wavuze ko icyo twatira ko icyo kizotuba icyo kintu ngo bagomba bakorera ni giki ngomba ugomba nkorera ndaje ngaho ndarindira kandi gatoya niho naza numva telefone mu minsi ibiri ati aho bakurondereye kuri telefone wayisizehe jewe murongo wa karite wa leo warataka umunesha limitere ngo genda umanuke aho hepfo ku ikaburimbo hariho imodoka ihahagaze iyo modoka twavuganye yuko ibintu byose wewe arishobora kubishorera wewe nakwandeka atakintu akeye bise kidandaza amafaranga nayo bisanzwe ndayishura abantu mfite amadeni noneho umuntu agomba kamwe akorera naramanutse aho ya modoka ndayitegereza ndabaza ati nije warungita ati bambwiye ngo tuvugane gusaba urazi rero ngo ndagutuma ibintu kubera ngomba kuba kandi ngeno nzari ifere bite muri Aziatique ati jewe nukuri nta n'amafaranga afise kandi ngo narayifite no warenze kudandaza ego narabihenze vraiment atayeka ayageze n'icyayi n'izonye wakira amahera make acamo 140 mayi 140 ndageze imbere nza no telefone na telefone ngurazi rero ikintu cyari ngo garuka icyo tuvuga ndagaruka subiyeyo acambwira turaze je nagoma nje kurondera amafaranga reka tugende ku bakozi bari mikashi ariko bafise amafaranga turagenda ku bari mikashi ngo mena nayo tworonka bagenda kwa ngo nayo tworonka ni menshi none ntimushaka kuronka umutwaro acharondera turonka umuntu afise imoto ngo ayo mafaranga ni menshi ngenze kuyazana jewe ndayashikana mu seconda gike ati sa nzambona uwo muntu arampaye amafaranga menshi arayegera ndavuga ati aya ni amakarata pastor yavuga ko tuzoronka amafaranga mu makarata kabisa muvugo bona urabondo icyo nakoze amafaranga nta kintu kimwe ambwira shengera ndayabitse ngo sawa ngo tuzovugana ndaza ngakurondera umukozi w'Imana kugira nsengere ndamuhiga ati ndamubwira ati jewe abwiye ko dimanche tugenda tukavugana ndagusaba usengere numvirize ikintu uwo mugamba agomba ko nokora burya nagiyeyo cyangwa ngo yango ntitubonana none ngende kuzana bya bintu ngo yango bireke ati nzoza ku kibanza gukorera yagize arashika firma cyangwa ati wowe amafaranga agomba ukore udadaza no kuri Imana ishimwe Imana n'ijuru akoze haleluya 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 Imana irahari cyane ntayihari Imana irabona cyane ndibona Imana iri ku kazi cyane niri ku kazi iyi nduraronka nawe ikarato yawe mu izina rya Yesu. Haleluya amen. Akabuye wagenza akabuye rutare akabuye yego karakora ibitangaza maze imyaka irenga 3 nari ngwaye ibintu mu muhogo bigeze kunja ibyo bitabona ikirato n'ikirimi mu muhogo rero nari maze imyaka irenga 3 aho hantu hatarakira ndiye nk'umunyu nkababwa ipiripiri yo ndayiriye narinda kuja kwa muganga kugira nkire ubu ni wa Mungu ugira kane nje muri runo rushengero ndahumvise cyandazi nizera yuko nzokira maze kuza ndicara hano ndanumva pastor avuze waraduhezagirira akabuye ngo amazi n'umunyu akabuye ndagatora aho nari wari wicaye yego utora hasi ndatora akabuye gusa nkagira amakenga ati mbega yewe hiyumvira gusa bikananira kwizera cyane ariko nkavuga nti ari Yesu yabitumye birakunda nyakabuye ndagatora ndashika muhira icyo gihe nari ngeze ku rugero rwo kutajya n'umunyu kuko watumenga nikiguma nyene nababwa cyane hanyuma rero bukeye mu gatondo buca no guhema ntahema mbabara cyane fata kakabuye ndagatubikira ngaha mu muhogo ndagatubikiye mu muhogo mvuga nti Yesu urakaboherako yego ati Yesu garagaza kari wowe wabivuze yuko akabuye kazodukiza kuko Yesu nabyizera naguma numva amakenga yego kabisa kana sinzira uragasinzira yego mu gatondo sinziriye ndasinzira ndikangura mvuga neza bukeye kabiri ngibarafu nta na kimwe nabaye n'ubu kugeza ubu
hari umuhungu tubana nuko akabuye bakantumye kuko karaye gakoze ibitangaza uwo muhungu yagwaye ikirimi n'ikirata ariko ngo harimo n'ishyano niko numvise ngo niko bamubwiye vuga icyo gitangaza nyarutsa rero ako kabuye ndakamuha ndamubwira nti nanjye kakabuye kankoreye igitangaza wizere ko ari urutare nka Yesu ati fata ugapfungire mu muhogo naho bakubwiye yuko kinekera kigomba gukoroka atuba arambwira ngo wa mukobwa we ngo uri kurarota ntoya nije byarambaye ko ndabizi ntikakire ejo ntibuzoca ushima Imana aragatora arakaraza ku muhogo bwakeye avuga yuko amira biriko birahera ubu nasize kari ku muhogo umuhungu wabana yagiye ati umuhungu wabana arambwira ngo tujyane aho hantu ariko ntibyakunze kubera yuko uwo mugenzi we nawe ararembye cyane kubera iryo shyano nyene ucumutiza ko kabuye nawe ubona gafise ni igitangaza no kuri kose ariko aho nawe tera haleluya ko kabuye atara kantuma mugenzi ati nanjye uranzanira ko kabuye ati nari kuza bakakampezagira ati ko binakunze konza urakanzanira ati kuko nkunda gukura n'amagisida mu nzu haleluya uzamubwira azoze kwitorera akabuye ntibagatuma ubundi n'ukuri kose ariko ndafashijwe numvise ngo akabuye ngo ibuye byari byanshatse none ukuri kose ibuye tutunze icyubahiro cy'umwami Yesu yewe Imana iratangiye reko nanjye niho ncumva ko bakaraza hano mu izosi n'ukuri kose ndafashijwe uyu munsi noneho turajabutse n'ukuri kose ewe repantance wagerageza Yesu ashimwe amen magaze ngahashimira Imana ku buryo nkiri muzima nkashimira n'abakozi b'Imana batwitangiye rwose Imana ibongera amavuta jewe nkisengera mu bagatolika imizimu yari yarantwaye kugera aho bayihamagara masera kugera aho bahindura bahamagara umusazi ndagenda kwa Rujanti biranka rero ndavayo nshitse ngaha ndashima Imana kuri karya kabuye nararose indaro y'amahoro hamwe ndayisenga ntekanye ntaguma ndondera indaruko bw'ijya uko bukeye ubu urumva ko ukomeye neza ntabwo uri umusazi oya ahubwo ndashima Imana urumva ko avuga ibintu bitondesheje kandi yagiye kwa Rujanti yari umusazi imizimu yari yaramugiriye nabi ubu ndashakisha naho nkorera yitike nkahambura n'akazi ugomba ukore ariko Imana iramfasha kenshi nkava mu kanyosha n'amaguru nkaza nkashika ngaha Imana ihabwa icyubahiro dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo haleluya 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 Yesu nashimwe amen naje gushima Imana Vandredi mvuye gusenga ngaha narashitse ndaryama hanyuma hageze mu ijoro nza numva umuntu ariko arandondera hanyuma baramvyura ndagenda aca mbona ariko araharura amahera ndavuga none uyu muntu sangapi mw'ijoro kuko navuye ngaha ndushe ncashika ndaryama aca amvyura nka saa 2 y'ijoro hanyuma rero aca arambwira ngo naka ngo yakurungikiye amahera ndavuga umuntu je atanantelefona haheze imyaka 15 je ntamuzi ntamwumva yanyiyumviriye gute aca avuga ngo je nanje uragiye numva kurungikira ndavuga nti Imana ihabwe icubahiro ni ya Mana namye nsenga niriwe ndasenga hanyuma rero ca ndashima Imana kuko hari n'ibindi byinshi Imana iguma inkorera kuva ntangura gusenga Imana iguma imbere inyishu caribukana ya ndirimbo Jamvye yaje kuririmba ati byo wasengeye Imana yakwishura yaravyumvise nkabashimira n'umukozi w'Imana yamarika aradusengera imisi yose nari narasenze mbwira Imana nti Imana nanje ndagukungene no mugurira amazi
misi yose yama ariko aratwitangira nanjye ndababara kuba ntamugurira amazi nk'abandi. Amen. Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Imyaka 15 Imana ikibutsa umuntu imyaka 15 yaraguhevye akakurungikira amafaranga atagutelefone atavuganye nawe aho mwumva hatari mu kuboko kw'Imana gahera. Imana ikwibuke kandi yibutse n'abakwibagiye bakwibuke mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagira mubanze dukomera amashi Imana. Twongere dukomera amashi umubyeyi wacu. Yewe muri iyi minsi Imana yaranyeretse ukuboko kwayo. Je sanzwe n'umupolisi. Jewe wumva hari umupolisi tubana yagira ndase kubera dayimoni y'inzoga. Hama umupolisi kubera ko kw'Imana, kubera ko Imana itari bwakunda yuko nitaba Imana. Hanyuma Imana irangarukira. Hanyuma jikiro nagire sabe yenda afise umudayimoni anteza ubwoba bukoza gushimira Imana. Nasaba yuko mwosengera kugira ngo umudayimoni avemo. Hanyuma ikindi naco narasaba yuko ndafise n'umudayimoni w'inyasi. Reka nkubita mu bazima. Mu izina rya Yesu ndakubita umudayimoni w'ubwoba, ndakubita umudayimoni w'inyatsi, ndakubita umudayimoni amusubiza inyuma, ndamushize mu biganza byawe. Uhereye umwanya ashira amanga, ijambo ry'Imana ribe muri we, amasezerano abe muri we, aba umukozi wawe, abazimu bamurondera hirya no hino ndabirukanye mu izina rya Yesu. Bapfuye abazimu. Haleluya. Amen. Nanje gushima Imana ku bintu byabaye ko mwiyindwi ukuntu urumva musanzwe n'umumotari kwa munsi wa gatanu nabaye ngiye mu kazi mvuye mu kazi shitse mu rugo sanga umuntu tubana yanyibye sanze yanyibye ndamaze ngene byagenze ntiyantomorera neza ngene byagenze ahubwo kubera yari yanyoye utuyoga acagomba nkubita agombye kunkubita bahungu tubana mu rupangu